Hamadan Pulo kajing kun mentasngi kalalong hapeding atli ki kertong football ke Sor Shillong kata kalong hapeding ke Shillong Najong Football Club bat kalang Sning Football Club. Kini ki tim amtang bekisai kirang football bajuat Henry Kidan ru la kajong kajing ngau khan ka baklan bah ya la kajong kaliang. Kajing terang ban pelim kawai pan kalong kajing angnut bat kajing terang jong ki arliang mamla. Antang kata kipat lembung bat kinong kersyam jong kiru ki kerdam kejat ban pelim ya kaliang persya. Haka kelas step tang kapok ke minit pakat pra kalang sning lingba u amon lepcha ula kerwit bat kurai kejar jong kalajong kaba kinong elek kai jong ka kim shim lapoi perkat nikmi linti. Ki kendai po minit ki lapoi syakabokut bat kalajong kala pendam kli dan not la iwei ha kalang sning. Yang aku beli biar long kadai ke fast game jungi bat menilai kai berkelajong long aku mengapi lah interview tu kasi ngan ong yang kam dek masuk mari kena wada gidang long duk mereka touch karkom mentality jongki long salak na ki ha kajing ide bat ka game bro ali yang nak kalian jong kalang sing fast off dalam gila kai sini la kai sini bat karkom kajing plan jungi menilai kai long kalong bat zero bet May second half mengilayo keren mah nilai shot mah kalau kamon ni kata tu long kadu pengingin daong mengin hun kagin long kampat wan tidon bok ngiyo kadi ka badan kam nomor ba kadi first game ini of this season di ngai kuli biaru wala ka long kesini fast half tu ni ngilayo ya bijum. It was a good game. I thought Jimlekai brought the team bidon chances penila create on sning with Mujo. They get small chances when you should capitalize kan. Mereka jeng style of play Rabiang mission Rabiang di Najmi kila Shanghai tempat one thing that goal scoring was a bit of an error, ya. Jadi bentuk nak di chance minyak itu fakta ini sebut. Dan bok langsung minyak sebab bukan nomor alam half chance goal kan. It was a good match altogether. Kaya bakila ilakai mentasingka, kila exhibit mentasingka long. I think it's a success for us at this level bakila kai. Itu not bakila ya stang perform as a team, and I'm looking forward the team to be ready in 2000 by next year or maybe 2024. But this year I'm looking forward bakin laban ilakai bakin laban form pemilikai juga. But ada bentar tinggal kemen here pemilikai. Cuma result is a different matter. Cuma ni happen mani squad ni happen persang man ilakai kambah but create the result in our favor. We could have dominated them in the first half. Ni laban telakam di first half ni. Ama siang bah ihamyo itu kan laban finish the goals but income. Ni second half kita came back much better, much stronger and ini kita pressure bah second half.